deuxième série de photos. Monsieur l'ambassadeur du Japon, monsieur le représentant d'Elevonix. 아주 일찍 간 게죠. Voilà, il y a des enfants, ils sont 27 enfants. Addio, sai, mi sto generando. Son Excellence Madame la Présidente de la République de Slovénie et Monsieur le Président, Son Excellence, Monsieur le Président de la République de Madagascar. Accompagnez-les par votre gratitude, par vos applaudissements. De Massoul, distingués invités, soyez les bienvenus. Welcome, Your Excellencies. C'est un signal envoyé. Vous avez votre place dans cette nation. Vous avez votre place dans cette vaste communauté. Vous êtes... Nous remercions les enfants pour ces mots d'accueil. Et c'est... Le village du Grand Soleil. Et aujourd'hui, quand nous inaugurons cette... à l'occasion d'un événement aussi important que l'inauguration d'une nouvelle école. Odprtje šole je praznik za vsako skupnost tega sveta. Ko odpiramo šolo, pošiljamo pomembno. Et le respect de l'être humain sont les valeurs que nous devons particulièrement cultiver. Spoštovani gospod predsednik, dragi vsi, ko človek sliši besedo diplomacija, najprej pomisli na odnose med državami. To, da je Republika Slovenija dejavno prispevala de votre communauté. Naj bodo šolske potrebščine, športna oprema in drugi pripomočki poslani v vaše kraje,
v oporo pri učenju, poučevanju in na puno pa tuga nas do sikul zoa, wana go ki de parita, e to me kamasu. As le chizi to me kamasu na manchulianko. Zany rehetra raha miasa amin'ny Madagasikara izay nanamarika ny fanaovana ny asa teto amin'ny Akamasoa, ny fananganana an'izao sekoly goavana izao, satria ilaina amin'ny fanorenana an'izao sekoly izao. Tsy nisy anefany izao ina moa le Akamasoa, le Akama dia namana, So dia mitondra ny tsara, ary Akamasoa zany dia namana tsara, mitondra ny soa. Mon père Pedro, enao no angadina nanana sy vinahitany. Raha itia ny Akamasoa nanomboka tamin'ny 1989. Ary tsoana eto aty isika goavana tanàna lehibe izany eto amin'ny Akamasoa izany. Ezika ampina miezaka rehetrarehetra. Aoka isika hivavaka, Andriamanitra ray le fitiavano, ianao tianao ny olombelona eran-tany, ka mangataka tsotrano aminao sy fitahiana ary famosena ho an'ny olona rehetra tsara sitrako. Slovenia, mba ho salama vatana sy ny fanahy masina. Dia izao sekoly izao dia raha ohatra ka ny faniriana izay ampelantsika dia mba hitondra fahombiazana indrindra mba ahafahan'ireo mpianatra rehetra izay mety reto mba ho afaka mpanadinana avokoa sy hitombo fahalalana. École primaire, secours Ivanambiaza Nafucha, Akamasoa Bemasoan, construite avec le soutien de la Slovénie, financée par la République des Samoa. Un panier de chocolat, de miel, de bonbons qui vient de la Slovénie. Potica, c'est une particularité slovène, Potica. Et quelques bouteilles de rhum slovène, un peu de Tokagashi, slovène. Et ça,
vois Madagascar, la superficie de Madagascar, 500 000 habitants. Tana a plus d'habitants que tout Madagascar, que tout ce que Tana, c'est 3 millions. 3 millions. Oui, de Kamasu là-bas. Quelle belle. Ni siquiera, yo no quiero todo. Y no quiero todo ese cosa. Applaudissons-les chaleureusement, avec gratitude. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous vous invitons respectueusement à prendre place. You all. It is a great honor to welcome you here. Excellences, Mesdames et Messieurs, place maintenant à la jeunesse.
Dovolite mi, da z vami podelim eno od najbolj znanih slovenskih otroških zgodb. Zgodbo o Vitku, majhnemu dečku, ki je imel samo eno srajčico. Dedans, nous allons donner la parole au Père Pedro. Hvala Sloveniji, hvala gospa predsednica Nataša Pirc-Musar za otvoritev nove šole. Hvala preko vam in vaše vlade vsem Slovencem dobrega srca. Mi poznamo Slovence kot imajo dobro srce in mi misionarji tukaj na Madagaskarju in po celem svetu vemo, kako so Slovenci dobri in pomagajo misionarjem in tistim, ki so najbolj revni, s katerimi oni delajo. Vaš obisk je pustil globoke vtise, dobrote, prijaznosti, veselja, ki ste in koliko lepih misli ste dali našem otroku, našim mladim. Hvala lepa iz vsega srca. Hvala lepa. Et c'est à cause de Jésus que je suis venu à Madagascar. C'est à cause de Jésus. Et tout ce que je fais ici, c'est ça la bonne nouvelle que Jésus nous a donnée. Merci de tout cœur, Monsieur le Président, et tout le ministre, et tout le peuple de Madagascar. Et je vous remercie grand merci. Merci de tout cœur. Merci. Such a warm reception, and I'm really happy. I sensed, that you are going to try your best to help your people. That's your job, that's my job in my country. Let's continue to cooperate and do To niso karte samo za malčke in njihove mamice, to so umetniške karte, ki predstavljajo oblačila, usklajevanje njihovih barv in detajlov. Obisk na Madagaskarju, najprej seveda prijetni pogovori s predsednikom, ampak danes toliko čustev, toliko ene energije. To, kar gospod Pedro Opeka dela tukaj, se z besedami sploh ne da opisati. Ko vstopiš v predprostor nove šole, ko te pozdravi na stotine
majhnih otrok vidiš, da so srečni in vidiš, kako ponosni so na to, kar ustvarjajo v skupnosti. Jaz lahko rečem samo hvala lepa Pedro Opeka, ampak vendarle, Slovenija se zaveda, kaj gospod Pedro Opeka in njegovi somisionarji delajo na Madagaskarju. Iskrena zahvala seveda gre Vladi Republike Slovenije, Ministrstvu za zunanje zadeve, Caritas Slovenija, vsem ostalim donatorjem, mojim fundaciji, ki so prepoznali, da je dobro delo, če deliš dobro z drugimi. Veste, ni zastonj izrek, ki pravi, če boš delal dobro, se boš dobro počutil tudi sam. In točno to danes jaz čutim tu. Počutim se fenomenalno, pa še ni konec dneva. Skratka, hvala vsem in morda še eno sporočilo za Slovenke in Slovence. Slovenija ni osamljen otok sredi oceana. Prav je, da pomagamo tistim, ki imajo najmanj na tem svetu. Iskrena hvala čisto vsakemu posebej. Slovenija je solidarna in takšna bo ostala tudi v prihodnje. Sem prepričana v to. Vtisi so nepozabni in so zgodovinski, ko prvič pride predsednica Republike Slovenije obiskati Afriko in Madagaskar. Tako da vsi mi slovenski misionarji, nas je bilo enkrat tukaj skoraj 30 misionark in misionarjev. Danes nam ostane samo še 5, ker je tukaj že domačih poklicov veliko. Zadnjič sem bil pri eni masi, je bilo 305 duhovnikov pri tisti masi, edini misionar od zunaj sem bil jaz. Jaz sem rekel, kaj pa tukaj delam? Ko se govori o Madagaskarju, včasih govorijo o meni, jaz nisem sam tukaj, tukaj je bilo 25 do 30 misionark in misionarjev in vsi ti misionarji, ki prihajajo iz Slovenije, so naredili krasno delo. Z najbolj revnimi ljudmi, z gobavcemi, sestra Amanda, Marija, Terezija, Janez Krmel, ki dela v Pragozdu, Jani Mesec, ki dela v obali sam, Jože Adamič, Tone Kerin in vsi drugi misionarji, Janez Puhan, Rok Gajšek in vsi drugi so naredili krasno delo in to je zapisano na nebesih. Tudi če jih novinarji niso poznali, je zapisano na nebesih. In to je hvala lepa vsem Slovencem, ki pomagate misionarjem po celem svetu. Hvala lepa.